raha raika ty tegna tiako tsapany be sy ny maro, surtout amina resaka fitiavagna zany. Le izy zany ekeko hoe mampalahelo hoe olo niaraka taminao fa ela be 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de à un moment donné misaradalagna nareo. Ekeko le izy mampalahelo, tegna mampalahelo zany satria anao nieritreritry fa hoe hiaigna amin'ny olo igny jusqu'à anao tsy ambony tany tsony. Kanefa alay vonogna fa amina fiainana zany misy olona tsy natao hiaraka hipetraka aminao mandrakizay fa andalo fogna izy eo amin'ny fiainananao zany hoe karaha acteur amin'ny fiainananao mba ahafahanao miakatra ambonimbony fognany no tegna diany. Ary de toute façon antsika ambony tany ty misy mission tsiraikiraiky amiagnantsika fa antsika tsy mahafantatra ananjy exactement fa samy managna mission antsika io ambony tany ty ka rehefa tapitra mission de misaradalagna nareo. De ekeko le izy mararo fa aza atao hoe zavatra négatif, aza raisina hoe zavatra négatif igny fa mety igny le mampatsara ananjy. Tapitra le mission de lasagna izy de misy olon-kafa amin'izay miprendre relais karaha magnano course passe bâton fogna. Rehefa tonga aloha re passinao amin'le raiky bâton de mipita de jusqu'à tonga amin'ny arrivée. Zany hoe tsy olo raika fogna action agnatin'ny fiainananao fa misy mandalo de miserigna, misy sasany madigny 1 semaine, 2 semaines, sasany pendant des mois, des années et tout etc. Fa à la fin tsy maintsy tonga fogna le olona tokony destiné hipetraka hiaraka aminao sur le long terme. Donc zany raha misy situation mahazo anareo kany hoe misaraka narakarakarahazany sy ny tariny de reste côté négatif fogna, non, reste côté positif fogna n'igny fisaragna igny zany hoe aza raisina hoe tsy fitiavany anao ou quoi que ce soit fa reste hoe mety zay aloha ny lahatra, zay aloha ny destiné quoi de liferiko le izy de somary marary azy fa après mbola misy zavatra tsara il se passé amin'ny fiainako. Karakaran'izay le zavatra mila tsapatsika fa tsy voatery hipetraka aminao sur le long terme olo raika fa misy sasany mandalo fogna aminanjy io. Zay tsy fantatsika hoa satria atsika tsy mpandatra fiainana atsikany fa rehefa tsapanao le izy, rehefa ekenao zay zavatra zay de moramora aminao midigérer an'igny séparation-nao igny na de marary aza le izy fa karan'izay de va toujours de l'avant. Aza miasa lora efa vita tagny satria raha fa vita regny fa tsy possible mierigna. Vola sy ny tariny zany igny mbola possible afaka mierigna fa fotoagna efa lasagna jamais igny herigna. Karan'izay le izy de bonne soirée, ciao.